Odofo Ghana for me church obi bia la wo hwe me. Na mama menchia hosia doye. Na menchia mpanimfo bi omuhia na akufo ado. Dr. Bawumia. Dr. Mamudu Bawumia. Tie di no. Bawumia. Die musoro no na wo ba be president ya. Ye papa John Mahama ne nama. There be just one nama just enu campaign time so ye campaign. Because prayer be obehia no na odem. And I say mu amugu social media so no. Mu na mu ye choka. Bawumia kasa mo ko hwe no. Na udi Jonas echi. Efiri na ekọ ni pomudua muntie. Efiri na ekọ. Se mumu biara akora bi anaso obi kasa tiawo. Na se ye wo ya. Efiri social media so ekope mu krom. Ekope ma bi a wote. So obi kasa tiawo na amane ya wo ya na respond wa. Esoro ni asase ntua wo ka. Wotie me de. Esoro ni asase ntua wo se npaneka. Obi biara wani ji akora na tem didi a wadidi president Akufo-Addo atem no wo so support no me say se obi kasa tia wo nkwada nyina nya sa ma ne ya oya obi di watem Jonas abusuani bia obi be di watem abema na ya oya esoro ne asase ntia wo ka esoro eni asase ensuo firi soro na wo so sa nante asase so obetua wo ka ka kire ko se wo ye nipa bia nsesa o ma yaudie ba o mu da including Jonas mame se me kasati ya Jonas mame no se o ma ya obi ba ni mu a mame wan hwe ya de beto no enya papa because mo ba bi amawo no o ye de chesa o ti ase enu no ye problem ya bibi fo ye problem no ye problem ya nim duabo ya nti duabo ase no obi ya obone a wo kobodua o so wura fi so ya obi sa abone no so o ti ase ye modua rough because of say ye penifo na tete ye obi ya obone na ukobo ni dua but wo so ya obi sa abone ni bi wura fi ho na ye kosua edi enti na meka sa wutu kwan kosua se de esi to war we dade we na be si wuda na fa bibra Ghana na Ghana sensesa wo be didi Akufo-Addo atem se Ghana war ya to no blog abroche de dade ne boa wusia sa abroche se de sisi dan ho ena akosi bi o Ghana ne pa cha usian bibi wa abroche na ade bi ko Ghana wantimi anye ofisi ya na abedi atem ena abroche fo no bia I don't know enkurase fo ne dos wa control serious o ye ka se kurase ni anye obi ote na kurase o abrabom nkurase fo abrabom o mo nti ye ne dos wa control kana krepa efriya ma me mo bi obi timi ka se manya 50 years o abroche na di 20 years no no so bedi na na adwatem ansem kurase samacho wotu kwa 20 years wontimi ansua hwe de wotimi be support ye yatem didi abrabom kurase fo ne doso abrochire odofa mu bi no say no we didn't have opportunity to go there when we have opportunity se wa konya nka bia ke bobo brebia magana nya ho faso ke baba brabia ma o man na efiri mu no ko manya ho faso hwanu ma wa machi wantimi ansua bibia wa kontuom ya wo ti akontuom mo pese wo de bo o man Ghana ya atem didie so obi didi obi na na atem obi didi panyini bi atem Akufo-Addo aka ne na ahen papa no kura onye president bi mo ana munim ada na na muni Bawumia atem ada na na muni Bawumia atem ko Bawumia na ebo alankash na ebo omu na eba Akufo-Addo wa wio aye de obeyo ene wo hwe history mu ana na ado aban ko na watimi agu asphalt road more de minim se jeje running su egu Kumasi kwa na mini obet de minim se uko Astan CPC ni ade jeje running sadaroma ekwan wo ho ache enso nse ogun asphalt ko fokra ba wa megu asphalt o na ado adaroma ne oyi kwan a wo yi asphalt this wo yakwan ba ko pekra ma Ghana wa yakwan na ma daachi so wono ne yedi natem ono na yegu ne hufia wani ache ohu yedi obi papa atem wani ache because such ama huntumi gold wo hu wani bre chama huntumi yan pipi ni a wo gold wotimi di gold chain tin kom wodi gold to no nsa enti wani bre
enti na na do atem golf se chama wuntumi go do hu ye me boa most of you sana moka na do no we there we history maker we making history you can never change it unless I want down twene e wo da dwena ba se Akufo do making history say Ghana book e be kire say who was the first president who was able to give all Ghanaians free education e Akufo do ukofa Mahama wati ukofa Akufo wati ukofa the say Kwame Nkrumah wati e Akufo do e history enti say wo so wota na we there the man is already make the history enti nunti na nkofo bi ta no na wodi na tema o krache Misraw Jonas back now wabana Ghana for youth. I'm so disappointed in you guys. Most of you to know, I don't know the kind of youth you people are. Me name you to cry moye. Huh? Youth what to cry ko sia bibia. He. Na ba say o kire say. Abro kire fe. E ba che Akufo no anya president o. Na do no anya president. Na America fe. Na do no me president. Na America no ma na o twa kire na wo ho. Entina me se mo yenkurasefo enu ma bi kura wo ho na afa na ado no woye bi afa na Akufo no woye bi enti mu amudi na ado atem Jonas back amoni ache so me di atem odofo mu nyina you are so disappointed to my life say mo disappointed ye Ghana youth say mu tu kwan ka mu kosua bibi na youth no hu se na mo so makosua mu kwa e mu de mu intelligence akwa kosua say wa abrochire mu de intelligence akwa kosua no mapa bebe say ewa kontum bet enya adwuma intelligent na enya adwuma but atem Ghana life no na mode ba Ghana life no na youth no sade ba social media so uko David platform so hey Ghana fo nyina follow David all because say David ye dey o di atem David ye dey of Libya na kwa abrochire enu nto me di atem odofo o wa wan fa Libya kwa abrochire so ono of Libya kwa abrochire wose da bi Libya na ofa ye ntina adwena sei wo se na adwena sei o wono na eka Libya na ofa kwa abroche na adwena sei na Jonas na meme kasama na ado aban meme kasama Akufo do aban Akufo do aban ba ya DJ switch akra ketwa we meme wu se Ghana wa talented ye wa talented youth youth akra ketwa we atimetu kwan ama abrofo atwa ne wahia atena se hwe akra we talented na akra we talented na abrofo no hwe no afa nipa bia na ado mana e mana opportunity se woni na chi no woni ne nkwaya adwuma ate ne wafiri akra ya chi ama ne akotena America se America na efenti wo mabiem ene sa nipa na ado mana kwanya no abaye suntudua ma Ghana abaye suntudua ama youth no abaye suntudua ma nipa bia brabo e wa bra DJ switch abrabo anu obo na yesabi ne wo twa ato ama nkranketewa nchirima mu tie me na mu share video no nchirima na akra we etwa service ho ma wo but abrantie na DJ switch ne na no so ma no kwe no aba se sanchirima no aduo mu kotibia bi mu a ene ya mu ya maame ene ya mu ya papa ene ya mu ya nana fo ekwa ya mu wo mu dada wa bo na bayiye wutimi hwe social media so no obi bu abrewa tietia no tietia abrewa bu abrewa ye the kind of ade bi ope wo ya abrewa no enne Jonas so say enkura am wo social media so Ghana fo am ko free education instead of say obesua de no ene obesua Jonas o fa camera o pe Facebook skadi enche bi e be block Jonas enche bi e be block David bra now I dey talk to my people now bro what you say me ebu ade mamo kroma no Jonas ba bi otino bi ani buoma no wo Ghana ni a wo pɛ no krenti Jonas atem de nti ubu no odofo obo bra pa nipa bebu kwan pa so sa obo bra fo a ebu anu kura obenya no ebe da bi no ebe ba ya ade soa ama wo ma anasa ama wasefo because sabi na wutwa to no wo woni wabusua ebe kakra ekura ofirimu no ye mfa buo bia ma wabusua ebuo bia sa wa mo bra yi a ye mfa buo ma enti odofo asema na me kan se ena Jonas abesunti dia ama Ghana youth no ama na youth no amukọ free education no hey and the system is not working the system no nya na ukọ free